Валентин к стрелбе готов. Передергиваем. Я привожу домой огромную коробку этих патронов. Можно. Потому что ему надо. А через 3 дня выложу на мусорку. Потому что уже не надо. Сына, близко не подходи, получишь лоб. Все четко по правилам. Передернул, проверил, все четко. Просто, что значит чувствуется армейская подготовка? Да, да. Класс. Папа, покажи новый патрон. Да. На огневия рубеж застава Венелинов Георги. Готов за стрелба. Казвай. На огневия рубеж застава Венелинов Георги. Готов за стрелба. Сзади. На огневия рубеж, слушай, застава Венелинов Георги. Сериозно трябва да се държиш. На огневия Рубеж. рубеж застава Георги. Венелинов Георги, твърдо. Венелинов Георги. Готов за стрелба. Готов за стрелба. Това, там, тука. При рамото. Тука, хубаво. Да. Разтвори краката, И да имаш когато опора. разтвори краката, това е Назад крак един. напред. Така. Така. И когато искаш да стреляш, поемаш въздух Той и знае, задържаш. знае. Ама внимай, че дръж здраво. Не е дръж много здраво. Вот один. Цвет. Они не темнее делают, а ярче. Предпази да. Вот знаешь, Просто померить, не как знаю, цвет что. от светлого. Они не темные, Тренировка. а ярче наоборот. Да? Здраво. Ну, это не выбрасывай, хотя уже поцарапан. Само един път. гледай там. Ствол вниз. Гледай там. Оглуша? Затова отвори си уход. Давай пак. Айде и автомата не се мести напред, не се глези, тук е сериозна работа. Давай в мишената, гледай. Стоп. Стоп. Перекос. Оно пройдет. Выбрасывай их уже все. Не, стоп, Нужно стоп, я что, помогу. как батька каже, давай. На огневия рубеж На застава. огневия рубеж застава Венелинов Борис. Готов за стрелба. Може. Стрелба. Стрелбата завършил, Венелинов. Стрелбата завършил, Венелинов Борис. Вот так проходят подготовку боевики на украинских базах. Българска пехота. Можно. Айде се. На огневия рубеж Йоланда Венелин. За стрелба готова. Чакай стрелба. разрешение. За стрелба Не се готова. смей, сериозно ти говоря. И не Ще се го такова. обърна. И тук го дръж, защото като удари в муцуната ще се обърне на кожата. Така. И дръж в рамото. Да опира в рамото. И Тук да насам. спусти краката. Нет, не в руку, в плечо. В рамото, не в ръката. Не е така. Вот так. Сериозно, защото стреля. Друго там да. Не се смей, сериозно. Впечатление. Мирище лошо. Мишена девственная.
Седмерка. Один раз.